Dobroveče, gledate Pravi dnevnik Slobodne televizije. Ja sam Dejan Jeremić, a ovo su vesti koje su obeležile dan. Uz prisustvo najviših državnih funkcionera otvorena posljednja deonica istočnog kraka Koridora 10 od Proseka do Crvene reke, ukupne dužine 22,5 km. Uzbunjivač Aleksandar Obradović kaže da je vrh vlasti upleten u trgovinu oružjem i da isisava novac iz vojnih fabrika. Kakvi će biti efekti uvođenja fleksibilnog radnog vremena, koje je nedavno najavio ministar Zoran Đorđević? Nakon izjave predsjednika Francuske Emmanuela Macrona da je NATO moždano mrtav, da je Evropska unija izgubila svrhu, te da je Bosna i Hercegovina tempirana bomba, Evropa i region burno reaguju. Na današnji dan, 1989. pao je Berlinski zid koji je delio dve Nemačke. Danas je uz prisustvo najviših državnih funkcionera otvorena posljednja deonica istočnog kraka Koridora 10 od Proseka do Crvene reke ukupne dužine 22,5 km. Time je završena izgradnja istočnog kraka od Dimitrovgrada do Niša, započeta još 2012. godine. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je da je završetak kompletnog istočnog kraka Koridora 10 važan zbog svih građana istočne Srbije, da bi ljudi ostali tu da žive i da bi se otvarale nove fabrike. Dajte mu taj roze. Znaš, vidiš za Nova godina u Belgrad, koliko Bulgari će doći do Dakara. I u Niš i u Belgrad. Će vidiš, jedno 40-50 hiljadi. Svečanom otvaranju deonice Koridora 10 dužine 22,5 km ka bugarskoj granici prisustvovali su pored građana najviši zvaničnici Srbije i Bugarske Aleksandar Vučić i Bojko Borisov, ministri obe vlade i zvaničnici Republike Srpske. Nakon otvaranja južnog kraka u maju najavljeno je da će istočni krak biti otvoren krajem leta ove godine. 2 meseca nakon planiranog roka ova deonica je otvorena. Dobar den, dobrodošli skupi prijatelju Bojko Borisov i ostanalite bulgarski prijatelji. Mnogo sam štastljiv, че Srbija napravi всичко, за да нашите две страни и двата приятелски народа свърже с най-съвременната и най-модерната автомагистрала. Bojko, jesi me razumeo? Dolazi Bojko na binu. Još jednom hvala. Vrlo lepo. Hvala, bratko. Hvala, bratko. U toku svog govora Vučić je pozvao mlade da se vrate iz inostranstva u Srbiju i da je naprave boljom i uspešnijom. Pozivam sve mlade ljude koji nisu mogli da čekaju bolji život i koji su otišli trbuhom za kruhom u inostranstvo, da polako gledaju i razmišljaju o povratku u zemlju. Deco, ljudi, prijatelji, ovo je vaša zemlja. Dođite, vratite se, napravite boljom, napravite da budemo uspešniji od svih onih zemalja u koje ste u nekom trenutku morali da odete. Vučić je i ovu priliku iskoristio da pošalje poruku opoziciji. Nego sad čekam da dođe opet da nam kažu da ovde nije dovoljno lepa bela linija. Ne, gori su ovi što kažu kako su oni napravili. Ti se, Marko, meni smeješ. Zorana, to je, pa zato što ne mogu da dopustim da neko ni podaštava nečiji rad i trud. To je, ne postoji ništa gore na svetu. Nego sediš, ne radiš ništa i samo pljuneš onoga ko radi i govoriš. To ljudski ne možeš da podneseš. To te boli, to te... On sedi i kaže ništa mi ne valja. Pa dođi da vidiš da li valja ili ne valja. Podsjetimo, Koridor 10 bio je projekat o koji su se saplele sve vlade od 2001. do danas. Teško je izbrojati sva obećanja o završetku u poslednjih 20 godina od doslovno svih političara koji su imali bilo kakve veze sa gradnjom puteva u Srbiji. Tako su i poslednje dve vlade sastavljene od naprednjaka i socijalista u poslednjih 7 godina nekoliko puta odlagale rokove za završetak gradnje. Radovi na autoputu kroz Grdeličku klisuru počeli su 2013.
2013. i koštali su oko 400 miliona evra. 5 godina kasnije, u avgustu 2018. na ovoj deonici obrušilo se oko 100 metara potpornog zida, pa je pomeranje dela brda koji se obrušio dodatno usporilo završetak kompletnog autoputa. Dragan Todorović, Slobodna televizija. Uzbunjivač koji je ukazao na nezakonitosti u vojnoj fabrici Krušik u Valjevu, Aleksandar Obradović, izjavio je da se sam vrh vlasti upleo u trgovinu oružjem i isisava novac iz vojnih fabrika koji delom odlazi u privatne džepove, a delom u stranačke fondove. Obradović je za list Danas rekao da je posledica toga činjenica da Krušik već duže ispipava dno finansijsko-poslovne rupe u koju je upao. On je dodao da je Ministarstvo odbrane znalo šta se događa u Krušiku jer je nadzorni odbor, čije članove imenuje, bio o svemu obavešten. Od 2014. godine, prema dokumentaciji koju je Obradović dostavio medijima, traje isisavanje novca iz fabrike posredstvom uticajnih trgovaca oružjem, pre svih firme GIM, koju je u pregovorima zastupao otac ministra Nebojše Stefanovića, zatim preko firmi koje kontroliše Slobodan Tešić i jedne kompanije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja uvelo je fleksibilno radno vreme za zaposlene u javnom sektoru. Ovo je najavio ministar Zoran Đorđević, koji je napomenuo da bi fleksibilno radno vreme podrazumevalo dolazak na posao između 7 i 9 časova ujutru. Kako kažu iz ministarstva, povod za ove izmene je usklađivanje poslovnih i porodičnih obaveza zaposlenih u javnom sektoru. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalne i boračke pitanja uvelo je fleksibilno radno vreme za zaposlene u javnom sektoru. Ovo je najavio ministar Zoran Đorđević, koji je napomenuo da bi fleksibilno radno vreme podrazumevalo dolazak na posao između 7 i 9 časova ujutru. Kako kažu iz ministarstva, povod za ove izmene je usklađivanje poslovnih i porodičnih obaveza u javnom sektoru. S obzirom da radno vreme počinje u 7:30, škola kao što znate počinje od 8, tu postoje problemi kako i šta sa detetom, snalazili su se sada na različite načine, ali ovo je način da rukovodioci, a da to ne trpi posao i u skladu sa zakonom njima daju mogućnost da dođu malo kasnije, da ne brinu o svom detetu i da dođu i da rade zadovoljni taj dan. Svaki dan dolaze nam rešenja pred kraj radnog vremena i uvek imamo potrebu da neki ljudi ostaju posle tog radnog vremena i da na neki način plaćamo prekovremene sate za tih pola sata, sat koliko oni rade. Sad će moći oni koji su rukovodioci da organizuju bolje radno vreme, da kažu nekim ljudima da dođu malo kasnije na posao, a ostaće posle radnog vremena, tako da će oni biti zadovoljni, imaće svojih 8 sati i završit će svoj posao. Iz sindikata Sloga navode da je fleksibilno radno vreme u javnom sektoru diskriminatorno prema ljudima zaposlenim kod privatnika. Željko Veselinović, član ovog sindikata, sumnja u efektivnost ove metode i smatra da ona ništa neće promeniti. Ipak Đorđević veruje da će se rezultati pokazati pozitivni. Korišćenje tog fleksibilnog radnog vremena kako u inostranstvu, tako i u velikim kompanijama i zaključili smo da sve su bili pozitivni efekti od toga da su radnici bili zadovoljni i efikasniji, a čak i postojala ušteda. Mi smo imali, a mislim da to imaju i drugi državni organi, ali je bilo sasvim prirodno da mi prvi to uvedemo, da vidimo kakve će rezultati da budu i da to na neki način bude model kako će svi drugi to da urade, ukoliko se pokaže kao efikasno. A evo šta građani Beograda misle o efektima fleksibilnog i skraćenog radnog vremena. Gde god je moguće treba uvesti. Baš gde god je moguće, da ljudi rade onda kada mogu najefektnije da daju od sebe. Od 7 ujutru dajete najviše što možete da date od sebe. U 3 sata možete da idete kući i da se posvetite svojoj porodici. Ali opet sama organizacija posla bi morala da se vodi bolje, da se sve završi za kraće vreme. Smanjilo bi gužvu u povratku kući, znači rasteretilo bi ove naše infrastrukture i saobraćajnice koji tako su veoma već fragilne i mislim da bi to ljudima jako pomoglo, pošto nisu svi ljudi isti. Znate, ono što kažu, imaju ljude ševe i ljude sove, tako da neko je najproduktivniji kasnije tokom dana, a neko rano ujutru. Tako da podržavam. Mnoge zemlje u svetu razmatraju ili su već uvele fleksibilno radno vreme, a pojedine razmišljaju i o skraćenju radne nedelje. Jedna od kompanija koja se odlučila da isproba skraćenu radnu sedmicu je Microsoft, čija je firma u Japanu nedavno to i primenila u praksi. Ova kompanija je u avgustu ove godine uvela 4-dnevnu radnu nedelju i produženi vikend. Nakon mesec dana rezultati su bili više nego dobri, produktivnost je skočila za čak 40%. Poslodavac je također obezbedio dotacije za godišnje odmore svojim zaposlenima u iznosu od 800 evra. Ostali benefiti bili su manja potrošnja struje, manje bolovanja, odsustva sa posla i uopšte veće zadovoljstvo radnika. Specijalni izaslanik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthew Palmer izjavio je u Ženevi da je saradnja Srbije, Severne Makedonije i Albanije
Na uspostavljanju malog Šengena obećavajuća je inicijativa koju SAD podržavaju i ocenio da u njoj ima mesta i za Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. Palmer je ocenio da je saradnja te tri zemlje odlična i da pokazuje odlučnost lidera iz regiona da preuzimaju odgovornost za svoju sudbinu i budućnost. Savez za Srbiju uputio je sa protesta u Novom Sadu zahtev policiji da objavi ko su bili ljudi koji su napali studente u Beogradu i blokirali kvart oko zgrade Radio-televizije Srbije i time suspendovali pravni sistem Srbije kao i u Savamali u izbornoj noći 2016. godine. Na protestu je upućena podrška univerzitetskim nastavnicima koji traže da etički odbor poništi doktorat ministra Siniše Malog jer je, kako je rečeno, svoju doktorsku disertaciju prepisao iz naučnih radova domaćih i stranih autora. Pozvana je opoziciona, demokratska i građanska javnost u Novom Sadu i čitavoj zemlji na zajedničku borbu za slobodne i poštene izbore. Nakon što je bivši austrijski ministar unutrašnjih poslova Herbert Kickl izjavio da je sa Srbijom sklopio ugovor o migrantima, poslanici Dosta je bilo uputili su zvaničan zahtev za obaveštenje i objašnjenje ministru unutrašnjih poslova Srbije preko predsjednice Narodne skupštine Srbije Maje Gojković, zahtevajući da im dostavi kopiju tog ugovora. Iako je od predaje ovog zahteva prošlo mesec dana, odgovor nisu dobili. Pokret podsjeća da je bivši ministar unutrašnjih poslova Austrije Kickl, gostujući u emisiji Im Centrum na austrijskoj televiziji ORF 2, izjavio da je u doba dok je bio ministar sa Srbijom sklopio ugovor da migranti kojima Austrija odbije zahtev za azil, a koji ne mogu da se vrate u svoju zemlju porekla, budu vraćeni u Srbiju. Poslanici Dosta je bilo su 8. oktobra preko predsjednice Narodne skupštine zahtevali kopiju tog ugovora i dodatne informacije o tome sa kojim je još zemljama Evropske unije vlada Srbije sklopila slične ugovore i koji su detalji tih ugovora. Meštanin Ravnog sela pored Vrbasa Božidar Caričić dobio je sudski spor protiv javnog komunalnog preduzeća Komunalac iz Vrbasa i tako je oslobođen obaveza plaćanja za vodu, pošto ona u tom selu nije za piće. Preneo je danas Vojvođanski istraživačko-analitički centar. Presudom Osnovnog suda u Vrbasu, koja je potvrđena pred Višim sudom u Somboru, Caričić je oslobođen potraživanja tog komunalnog preduzeća uz obrazloženje da iz dokazanih činjenica građanima u ovom selu javno komunalno preduzeće nije isporučivalo vodu za piće, te da nema pravo da takvu uslugu naplaćuje. Ravno selo je jedno od 5 sela u opštini Vrbas, u kojima je na snazi rešenje Pokrajinske sanitarne inspekcije staro više od 13 godina po kome voda nije za piće. Nakon izjave predsjednika Francuske Emmanuela Macrona da je NATO možda mrtav, da je Evropska unija postepeno izgubila svoju političku svrhu, te da je Bosna i Hercegovina tempirana bomba zbog džihadista povratnika, pristigle su brojne reakcije iz zemlje, regiona i Evrope. I dok je reakcija Srbije bila nešto blaža, bosanski i evropski zvaničnici burno su dočekali Macronove navode. Među prvima koji je reagovao na ponovljenu izjavu Emanuela Macrona da nije vreme za dalje proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan bio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je poručio da Srbija jeste na evropskom putu, ali da želi jasan odgovor od nje, da li je želi ili ne u svom članstvu, te je dodao da Unija mora da donese političke odluke o celom regionu. Zato mi je veoma bitno da u ponedeljak se sretnem sa utorak, više ne znam ni sam, sa predsjednikom Macronom. Na kakve odluke mislite konkretno? Pa na odluke, dakle, ko može brzo u članstvo, ko ne može, možemo li da imamo pristup strukturnim fondovima ili ne možemo ukoliko otvorimo ili zatvorimo određena poglavlja, dakle, to su potpuno nove stvari koje nisu do sada ulazile u razmatranje, dakle, bit će tu i drugih stvari koje moraju da se vide, možemo li da pripadamo, postoji neke ideje nekih da pripadamo jedinstvenom ekonomskom tržištu, dakle, mnogo tu sad ideje ima i takve odluke morat će da budu donete u narednih 7 meseci. O izjavama predsjednika Francuske da je proces proširenja nespojiv sa izgradnjom svetski moćne objedinjene Evropske unije, svoje mišljenje iznela je i stručna javnost u Srbiji. A šta ako Macronova ideja na duže staze dovede do diferencijacije Evropske unije na dva dijela? Na onu teoriju o staroj Evropi, o jednoj Evropi koja je nosilac zapadnog sistema vrijednosti, koja ima visoke finansijske potencijale i one druge, uslovno rečeno, manje moćne Evrope. To nije razvoj prilika koji bi išao u korist srpskog nacionalnog interesa. Oni smatraju da je vreme da Evropska unija u tom pogledu se osamostali i da povede svoju politiku prema i Rusiji i Kini. U ovom slučaju Rusija je akutni problem zato što postoje sankcije. I tu je ova Macronova izjava upravo ide na tom
u tom pravcu da Evropska unija bude ipak samostalnija od uticaja Vašingtona na njen odnos prema Rusiji. Reakcije na Makronovu izjavu da je Bosna i Hercegovina tempirana bomba različite su unutar same Bosne i Hercegovine. Prvi je reagovao hrvatski član predsjedništva Željko Komšić, koji je pozvao francuskog ambasadora u Sarajevu na sastanak tražeći objašnjenje zbog Makronove izjave, dok je bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović rekao da je ta izjava neutemeljena i da su retrogradne snage osnovni problem te države. S druge strane, srpski član predsjedništva Milorad Dodik zahvalio se Makronu što je, kako je naveo, svetskoj i francuskoj javnosti saopštio istinu. Treba poći od elementarne stvari, to je da jedan ozbiljan predsjednik kakav je Macron sigurno ne daje olako stavove i pogotovo ne iznosi na globalnu scenu tek tako, da je to potkrepljeno vjerovatno upornim radom njegovih službi i struktura koje su mu saopštile da je to tako. I mi ne bi trebali da ignorišemo i da se obračunavamo sa stavom Makrona, kako to pokušavaju i Sarajevo da urade, nego da pokušamo da angažujemo naše institucije i u Republici Srpskoj i one na nivou Bosne i Hercegovine da se smisleno bore protiv toga. Makronovim kritikama između ostalih usprotivili su se nemačka kancelarka Angela Merkel i američki državni sekretar Mike Pompeo. Merkel je njegovu kritiku na to da je ova vojna alijansa moždano mrtva opisala kao drastičnu, dok je Pompeo naglasio da je NATO Evropskoj uniji i dalje važan i jedan od ključnih strateških partnera u zabeleženoj istoriji. Dragan Todorović, Slobodna televizija. Na današnji dan pao je Berlinski zid, koji je od 1961. simbolično delio dve Nemačke, a 1989. hiljade ljudi iz istočne Nemačke se okupilo oko zida zahtevajući od stražara da otvore kapije. Kada je uveče kapija otvorena, zid je pao, a stotine zapadnih Berlinaca je dočekalo svoje istočne sugrađane. Te večeri se plesalo, a već sutradan je počelo njegovo pravo fizičko rušenje. Pad Berlinskog zida postaje simbol ujedinjenja Nemačke, pada komunističkog režima u istočnom delu zemlje, ali i u celom istočnom bloku. Zid je bio i simbol hladnog rata, pa je njegovim nestankom srušena i gvozdena zavesa između komunističkog istoka i demokratskog kapitalističkog zapada. Nemačka kancelarka Angela Merkel je u svom govoru povodom 30-godišnjice pada Berlinskog zida izjavila da je 9. novembar bio sudbonosni dan za nemačku istoriju. Merkelova je kazala i da je mirna revolucija u istočnoj Nemačkoj imala brojne primere heroizma, te je podsjetila na pokret Solidarnost u Poljskoj, Hartiju 77 u Čehoslovačkoj, demokratske pokrete u baltičkim zemljama, kao i podizanje gvozdene zavese u Mađarskoj. Srpski miks vazdušnom puškom Sanja Vukašinović i Milutin Stefanović osvojio je zlatnu medalju prvog dana turnira Trofej Salone u Solinu kraj Splita. Takmičenje je održano po novim pravilima po kojima će biti održana nadmetanja na olimpijskim igrama, saopštio je Streljački savez Srbije. U kvalifikacijama svaki strelac je pucao po 30 dijabola. Srpski par je bio ubedljivo prvi sa 618,5 krugova. I da vidimo kakvo nas vreme u Srbiji očekuje narednih dana. Hvala vam što ste bili uz nas, vidimo se sutra u isto vreme.